Masikubulise gqirha sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ndibulise kuwe nabaphulaphuli bakho and your viewers be-SABC lihaye. Enkosi kakhulu. Ukuhlehliswa gqirha kokuziswa kohlahlo lwebomali ingaba mhlawumbe kuthetha ngantoni na okanye kuthetha nantoni na ngokuphathelene kuqoqosho lwethu apha eMzantsi Afrika? Ngiyajabula ukuthi ndiyavuya ukuba ungibuze lo mbuzo lo. Isibiza ngesilungu siyibiza i-MTBPS, Medium Term Budget Policy Statement. Okwenzekayo lana ukuthi njalo nje emveni kokuthi kuke kwenziwa ama-budget allocations kwi-national budget, kuye kuthunyelwe i-message kuma-departments nama-state enterprises ukuba makasho ukuthi acinga ukuba azokusebenzisa imali kanjani over the next 3 years. And then xa sebethumele lezo zinto lezo ziyajongisiswa ukuthi zingena kakuhle na kwi-budget yonyaka olandelayo. Emveni kwalokho kumese kuzokwenziwa ke lo hlahlomali. Akulona uhlahlomali originally la njengoba sisenze kwenziwa ku-February. Kodwa kusuke kwenziwa ama-reallocation mangabe azoba khona. Umphathiswa utata uGodongwane ufunde isifundo esikhulu kuhlahlomali lolu abokufuna ukuthi alenze ngoFebruary balonyaka lona odlule njengoba abantu abaningi sebelibiza i-budget 2.0 ngoba yaze yenziwa after 2 attempts ukuthi ithulwe. So angicingi ukuba uzofuna ukwenza izinto ezizophindela emuva kuphinde kube khona idrama lena yabakhona ngoFebruary. Zimbalwa izinto angayijika khona ngoku kodwa nje ngeke enze MTBPS ezobe yenzelwe ukuheha abantu ukuthi bavote ngendlela ethize kuma local government elections ngonyaka ozayo. So kumbalo ongashintsha lapho. Gqirha bensazawubuza malunga nomba wayo iVAT kuba yaba ngumba oshushu kakhulu phaa kula February. Kodwa ke ngoku ndiyafuna into yokubana xa siqaphela sijonga imiba efana ne-grey list noMzantsi Afrika nakubeni seva into yokubana uMzantsi Afrika uye wasutshelwa nengcambu kwi-grey list. Ucinga uba mhlawumbe oku lilitha lelanga kwanethemba malunga nezezimali neqoqosho lethu apha eMzantsi? Sinethemba kakhulukazi ngoba njengoba nje kuphume iziphumo ze-Stats SA kwi-quarterly labor survey etshengisayo ukuthi i-unemployment yehlile kancinci suka ku-33.2 ize ifike ku-31.9 kanti bokuphume neziphumo ze-Stats SA izolo ukuthi i-manufacturing output eSouth Africa iye yanyuka kancinci nje ngo-0.3%. Oko kuyasitshengisa ukuthi there is a possibility ukuthi singase sibone i-economic growth, ukunyuka kwezomnotho eNingizimu Afrika kwanda. Uma kunyuka ezomnotho eNingizimu Afrika, oko kungenza ukuba i-pressure ku-government ukuthi idile nezinto zophangelo ukuthi baninzi kanjani abantu abangaphangeliyo banganciphiswa kanjani ngoba abantu abaningi bathi kufakwe imali eninzi lapho. Kodwa awukwazi ukuba ne-economic growth ukuthi kunyuke ezomnotho xa abantu abaningi bengasebenzi but nama imali ingekho. So umphathiswa wezimali uzozama ukubalekela ukuthi kuthiwe afake imali eningi ukuthi kube khona lokho okubizwa ngokuthi i-public employment program ezokwenza ukuthi kufakwe imali eninzi ukuze kunyuke ezomnotho. Uzothi masibhalansise oko. So mina nginethemba elikhulu ngeNingizimu Afrika nokuthi i-mid-term budget lena ezokwenziwa ngeke ibe nezinkinga. Omnye umba otsholo phezulu kubemi boMzantsi Afrika yilaa granti ye-350 nakubeni kuye kwathetha into yokubana ingahle i-extendwe kodwa ke zange uminister abe kanti uyachaza ubana ingaba le nto izoba permanent okanye izawuthini na. Ingaba mhlawumbi uluvo lwakho luthini? Bazolokhu beyipostpona lento lena beyiqhubela phambili ngoba abantu abaninzi bafuna ukubeka i-pressure ku-government ukuthi akashintshe le grant lena ayenze into ebizwa i-basic income grant
ezobiza ama-thousands per person instead of 350, kanti nalo 350 lona they cannot sustain it. So ngicabanga ukuba ma ethethile ngayo uzobe ethi hhayi siyayiqhuba nje, kodwa ngeke nje baze bayicommit ukuthi kuzoba yinto epermanent, because kumele ukuthi ukhumbule ukuthi yayenziwe kanjani. Kwakuyinto nje yayi-temporary ukuthi idile nalowa meko owakhona ngexesha le-COVID-19. Gqirha Masibambe ngazibini ngexesha lakho nokutyebisela umbukeli kule ngxoxo ebaluleke kangaka. Ndiqinisekile nakulowo ebenenkungu emehlweni sukile wacaciseleka, kwaye ke nombukeli uyaqonda into yokubana yintoni alindele kuyo. Enkosi kakhulu.